Nungbo na tay bo bahai politics thangnai hini wansuk bo kaisa president ni post no se yakari phaimana hingkang kai bo jodi mujung ka hangka khana bo BJP phana join khaika ba CPM phan join khaika hangkang ka bo almost like a CM ni post bo mani manio chief minister phan mani mano asake bono hamjangnai tongo asake bono chajangnai tongo nono koijon borok chajagabo to saimeya reaction to nuguin tongkha je social media o nini video ntei viral wngma rok phola kathar naharei suri rideo Bijoy Kumar Debbarma no bo phola kathar bai surijang nangha bin sago soitan habjak khani bui salai tongmani amrok to bui naikhankhe khakhaimuni thangna and nung bahaike sawiman bo omo politics ni bagui se haikhai tongo ba bo dofano phiyogna bagui hanai khwnari ang mono kaisa kok sai khwnari jekono kaisa society no chaloknani ba jekono kaisa society depend khaio kaisa power ganang borok ni uporo so definitely to run the society he really needs the power and power can get from the politics obo nung mo saimano ang mo saimano nung bo kaisa politics by political party by link tongna kha khayo ambagi na nungo mai kok sai tong phayo so nung bo political parties nung to definitely do phano ba jirna hani politics khayana do phano phiyogana hani politics khayana definitely nung power ni bagi hai ka rang pusan bagi ni politics ba jakana about clearly we can see from your face and from your behaviors and words and nungo jaga 2015 ni kok sai tongo jefur bubagra congress ni president state president ngmani congress ni tripura ni ajoran kok sai tongo ang semia nungbo menar by bono agi bo position ni bagi ni bono offer khai kena bo already afro congress ni president from tripura and norok joto saimano bubagra tang congress yakari rekha bo chin tripura sarong ti kok ti sana thangpuru kaham ke response me ani bagai bo jagan resign ri phaikya aboni pore chungno bo tripura mo thano tui chung joto no pandemic time no lockdown furu khana joto ni sai makhang kabang nukjaknai joto ni sai kabang khe buino chubanai mo bubagra no joton saimano kaisa government phanase omsikai borok no subaya je bo saisung bini yak ni rang puisa ti khlai chin dofani borok no chubai tongmani haike so mo hai borok no nung bubagra no kok silna sakang nung please nin makhang kisa hainawa na sigini aidi nini makhango ba haing tonghata o kok samani pore charai bwsapang se nono tui nung di hinglak naina jini makhang nung kaham kai so nung bubagra ni tui jekono kok sana sakang 100 times wansugui paidi not even 100 times nung 1000 times wansudi sana da saya hanai nung after 6 years suddenly Bijoy phai sapaika chung bubagra no afro addition ni khomtar na bagai saiman saimiya bo men aro jani nung thangi bono tam hini ba saikana tang wansugo nung bubagra ni palace o soitan kwrwngui tongo surina hin saimana hingka nung ama ulta pulta kok si wansugui manongka nung afro bo ulta pulta opinion tui thangana ambagi bubagra no ignore khai hoi mano and bo congress ni president state level president family nung 10 bar thui ba jai phaiba nung bini aje position na nung nawi mangla so please think before you speak and taibo kok tongo o jagao bubagra thani bo okono ta mechurung yakho ba kabangma kok sawi o khaika but takhok Bijoy ni ang kaisa kong sanamo chongo of politics by religion no mix ta khaidi asungno politics bini jaga tongthung religion bin jaga tongthung nung o jagao bui tabuk jaga o choli tongo hindu muslim hine nungo bahai game thunga tanai jaro nung religion game thunga tanai chung christian rok tripura tongnai tripura sa christian rok chung onek
peacefully tongoi tongo जों कुनो chini speaker जों थों chini pastor जों थों chini kwbangma borok chini tahok tei bukhuk chong chini Christian community borok chini जों all religion by politics no mix kai sayako so wansugo nung bota sadi hinai tamni bagai hingka nung kaha sijak nukjak borok hahai nai nai kha hangkai haipano busuk sijak busuk nukjak bujoton saimam bai kyabo so te waisa request khayo please politics with religion ni mix ta khai di oma hai political game religion ni mung tui thungna tanai di if you are interested in politics go ahead kebni kuna apotti gere jing je political party na hamjogo nung thani but haipano gazaro christian ni bungo tubu samani nam belai belai kha saya kaitor na karjak thung kaitor na karjak thung ni politics khai chaya khaimano boda kaitor na karnai chala nung oma haike mistake khai to gana buini mungai hamya hamya sai to mano boda kaitor na karnai chala samung kaham khanya nai di tarpore kaitor ni thani na kar sandi kha khayo video chikon sawo ang samani saya phan tongai mano je chajang na hingke to chajagai mano but saya tongnai rok hingka ba sorry saya kokrok tong hangkai and please sungno takuk Bijoy no sanamo jongo politics by religion no mix ta khai belai belai kha saya and adc election ni bagai chung tibrasa phano bajana magai chung tam khaiman chung khailai tongo chung khailai nai and nung sawo bubagra no kok borok simaya thaije thaini sambai hine nini kok samani nungbo kisa khanai nai di norogo aba hai borok na agartala 5 bochor tongma bai kok borok pogoi thanai rok so boto charai phangchini tibrasa rok bai mato yangai se aba hingthango nungle tibrasa rok ni bisingo tongoi se nung kok borok pogoi thanai blasa so think before you speak whatever it is either it's about politics it's about religions I hope nung please ane video bin thanyo share khaji je saimane rok ang to sini ang bini whatsapp contact pan mangkha direct ang video call khaipan bono 2-3 da kok sang namu jongmani se saya asya tonghan na garjak di chikon sa video asang saklai na hambai